Baca hulun jak pori. Ajo lamon terjadi lain hak apai karu, baca hulun jak pori tiap zaman mak tahu. Mak bapak mak sanak ni regoh turun di upu, cara hijo mak kasi ti ubah sampai laku. Dang nengis kanan kiri pakai do angangonmu, lamun mak hani-hani laju rukak ku sapu. Adang mak ti pikiri penyin angon perlu ano nyimbak di diri, di hulun ya kejuju. Puliak di bi pagi, dang sapai mak petagu, tungga yang nyinggiri, khilong miot ko dagu. Cuba keluk ko jari, sapa juga pai niku, dang lupa tika kaji, sipasai puarimu. Mak guna mu babiti, kikak ngena diradu, puari mawat lagi, sai hulun ngapu laju. Dundong miluk rasani, kak tungga pusasimu, paham hino dang lagi, kesiwan mak belutu. Wat piil senggiri, pakai niham berguru, jajama ram ngimati, ingok dihalok ganggu. Cerita ku akhiri, mawan wat 77, wassalam penutup ni, Kak Jimoh judul baru. Lambar 14 Maret 2022, Zuhar Halim Putra Barnas, Makanai Kidong Sati, Serungkuk Barnas Belalau.